mi program fashani misilage kurig program nimmalir wah gosoy hisabu ehmi mi hagigatuga iman kamaki algon menna mi fenna iman kamaki mi ajabta algon menna mi fenna iman kam ga ajabta ki mi diriulen evs gote ne mi fenenne kaane bone echenne gotige dorne mihaluga wes Allah subhanahu wa ta'ala ge amurful tanfiz kuram gotun Ibrahim alayhis salam e dema kamalun du kurviti Ibrahim alayhis salam se hipul hamji wadannawe e du kurah wadannawan hama ege anikul algon men feni Hajar alayhis salam ekamana mitaga mi hunnawa vidalwani Allah ge amurfulati du kurah wadannawa kom vijja den algon ge evves hitame nete ekamaka kommekas Hajar mikama mi ruhuni kiveto algon men khiyala balar dem mi fennani iman kan ega ekuleve kan ehmema e debe kamalunge e fikurta e khiyalta mi genestini Allah taka wedana qurbanege gotuga ei man Allah ge amurfulu tanfiz kurmataka mi defaratum wes e amurfulu tabaum ge khiyal me gengulu duniyavi evves khiyal neti ukhravi khiyal taka rujuwa wadanawani ehm algon men min libi mi filawalaki algon men nan Allah ge amuren atuwejjiya den libena faada ki kubato evves halegga suwal nukuru mi balla algon men mitaga fenani Hajar vidalwani Allah ge amru fulkam wanya den birennete hama yosudan algon men wes algon menge diriulumoga mi khiyalu gengulen waane e algon men naki muslimun kama wative ehma Ibrahim gefan amikamalun adi darikalunna durajjihi wadagatumun fahuga den gefula korimatilawwa hunnawa dua korvi mi wahaka kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwa wani surat Ibrahim ge tiris haywan ayatuga rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun miyatuge maaneki aluge veri raskalako hamakashwarun aluge darin kure ebbayaku mi alu mi batibani gaher ruke goame nebbimega ibraskalange hurmateri kurevi gefluge karige almenge veri raskalako evre namaz qaim ko dua ko alukan kurumatake viru mistakun kure bayge hittawga rahma hamdardi ufaddawa ehitta e farata lambwa fande adi eki bawatuge mewaen eorenna rizqu devwa fande ei ebami hun ibaraskalang hadurata shukuru kurummati demiti umattake ade dambe ko me Ibrahim dalu hen e hadisa hega indi e fahuga me e de kamalunga tuga apulga hori pempodu husumun Hajar fen hode mataka datur kurabi dema kambalum ade me Ibrahim Hajara Ismail fan etan bandawafa e kamana furta marawati sofa forbade den etan fabadage marwa forbade mikote ekamana haiburu jessevi ade mekan ihya kumogotum awgon men hajjuga man alkomuga me sofa marwa demedu haifara awgon mihigani ekpoga haibbanna faharu ekamana wadannevi iru ismail fanuge fam podashum fen kodida me aragen dani den ekamana e fenta jama kurevi e fabagen nudagota dekama behodon ke rasulullah hadis pro korabba foti yarhamullah law taraktaha lakanat aynan sa'iha manaki ekamana e fenta du kollewinawa bodu fen koraka etam badolegen diye den eru etanuge ka gaatu ganwate ek bebe me tibbe hisaba gaatu ga amaligun vermunda kama me riwayata ga hori emi hunna ma durun matin me duunye uduhetan feniken emihun boni yagine hisabuno fen horiye ehenunama eha hanafa saharage tanuga duunye egota matiga udhemu nudane den emihun etanan ai asa ekamnage izuna libegen emihun ekamnage arihuga emihun bes bazamberivi mi anwar algon ituru kolla adi ehen riwayate eba ade mi haifaharuga ekamna mi sofai marwa sofai deterega duwe wadannawa de farbaden ara bellema fahuga emme fahun mi evves mihege asaren hilame ves netumun ekamna kum mesuraka mi hutti wadanne ekama wani ewagutuga mi adin ivi wadannawa kama mi wani
ekamna vidalwani adu iwadaga tima tibage arhuga fem wanama fem fode devashe ehinde ekamna fenwadaga malaikatekama riwayatu gannani midenne malaikataki jibril alayhi salame de ekalefanuge fiyafulum bimmatiga jessewum bimun fengerikama bay riwayatu ga mennani ei deme musa ishare kore fade zamzam fen den ismail ge fanuge makambalum hajaruge washagen fenganu demigen kama wani ekamna beenum fulu waraka ein fennengevi den eyaku e malaikata hajara vidaluwe fenta gellinge nudane kama gellige hingadana kama birfulugen wada nugannawashe mitaga Allahuge rahme ve nuta Allahuge dilati kame ve den adi mitaga Allahuge geve e gev bina qurani kamanaga midarikalunna edarikalunge bafakalun Ibrahim alayhi salam den e malaikata ghaibuje de madmadun etana duni sufa sufi annam feshi ei etaga wa fenganu fembo heduma den efahu jurhumge qabilatuge mihunna misabun daturu kuriruga mi dunita hisabge udhetam fernima kurin anwar ishare kore faden e zamanuge arabin mi badawinge adeki mi daturu faturu ko folum duni fennakom vijja maneki fengane fennane ehmima edima daturu kuriruga etaga mi zamzam fen liben hurikama wani demi bahin mihu ismail alayhis salam ge makambalun hajaruge arihun hudda hoddawagin etaga emihunge feelige tajjehi ekamana juruhum wanhaga mihunna hudda devvi emihun tibumun ekamanage muniyavas filwa ekamanage akiga bayaku diriuletive ekwerikan alaave ebbandkame qaimegen daneti den ehisabuga gederu ginawan feshi maneki makka imara ve etaga mihun diriuleve ulen feshuni ehisabune ismail alayhisalam bodfuluwe juruhumge qabilage anhem bekambalaka karen ballawankama riwayatu gannani hame faden jurhumge mihunge gatun are baswis ismail alayhi salam daskurevi den miha hisabu makka ki mihun diriule bodu rashegge gotuga vegendiya Ibrahim alayhi salam Palestinuga hundawaniko mitaga hajaru avhar vegen dani ahmad ade Ibrahima Musa anwara de befulun war rangala bayanko de wafi Ibrahim alayhi salam makka ga ekalefanuge diriulum fette gota adi ekalefanu kurmate wadagen boleti imtihan taka adi ekalefanuge ambikambalun na adi tuppul darikalun wadagen boleti qurbanita kommekas Ibrahim ge fanaki ehen nabi bekaluna khilafa war boleti qurbanita wadagen bekale waragina imtihanata ekalefanu emme tuppul irusure feshigen ekalefanuge muli hayapulaki wes imtihanatakum furigen wa hayapulekan algon menna kirt qur'anunna algon menge ma rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun algon menna enge Ibrahim ge fana ekale fanuge emme fortama ekale fanuge darikalun Ismail ge fanu me liboda gannawani demme Ibrahim wes ishare kore fada bay riwayat enge gotu nuwadiha haru kommekas addiha nuwadiha demeduge umur fulegga ei muskuli fulwefa hunnani e umuruga ehem wima ekale fanu abadues darikalaka edi wadagen Allah dua kurawwa e dua fulu Allah ijabu kurawwa ekale fanu darikalaku midevvi umuru fulun nuwadiha gaganaka nuwadiha haru wefa waniko ehman eha umurun duwaswefa hutta libe darin deke amko insanu tobi kamen ei warabboda lobiwane ehma e umruga ekaleufana Allah devvi darikalu ekaleufanu wara boda lobi fulwe ehnamas edarikalun hinga binga olewaru ima adi emme boda edarikalun deke lobiwa umra edarikalun diuma eko Allah mi engevi ekkala darikalun Allah ge mauga katlevuma qurban kurevuma mi kiha bol imtihanetto mi imtihanu goves ekaleufana hofem fulga feni wadanoni ekaleufanu edarikalun katlevaniko ehnamas ekaleufanu ekamaka fasjeh wade nugannawa ekama ekaleufanu tayyar wadagennavi adi e darikalunna ekaleufanu mashwara kurevi kihinetto mikamuga darifulu dekeni darikalunna kivesa bappa fuleke efada eha kiamanteri imanteri darikale vima wagutu engivi bappa fulatiya amur kureve kantakagen bappa fulu kuriya wadanawashe tikan kurawashe timanna irada kureviya ketteringe terem waname مبارك الله سبحانه وتعالى الصفات سورة وحي كرافة أي سورة ستيك ديوانا آية
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ميايتوغا الله بيان كروا فايواني ادبفا كلونغ دمدوغا دكون واهك ميغمانيكي دين اداريكلون ديوا ekadege faanuge arihuga edarikalu masekke kurawwa uluwa furawara hindu ibrahimge faanu vidaluye e lobwa darifulai ahuren kale qurban kurati huwa fenuga deke fime kaliya ekama meduga fenna gote visna balashe edarikalun denneviye e bappa fulai kalege faanan amur kureve kanta kurawashe maras kalange irada kureviya aluganu wani kekkura mihunge tereinkan kalege faana feni wada gannawane nikam ballawa mi bappa fulu edarikalun katlevuma tayyaro wada feni hofin fuluga feni wada gatumu ewahaka darikalunna vidalwumun darikalun debba jawabaki bappa fulu wes ekama tayyaro adi darikalun wes ekama tayyaro wegen ekan kurawan gastu kurevi den alin ayatuga allah ngani falamma aslamahu wa tallahu liljabin wa nadaynahu an ya ibrahim قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إيجي دبفاكلون من الله جي أمر فلا بولن با كيامن به إداريكلون كانكشي وتا بحتواجين نوتا واتوا لوا ولي هنگوا لويما قدرتي باركم إوالين كاتي نومون إهندو تيمان رسكالانجي إكاليجي فانا ندائي ويمي إبراهيم جي فاني هما كشورون كاليجي فانو جي هو فنفلو tedu kura wafime heyokanta kura ihsan terinna timan raskalange efadain jaza devame mi hadisa guligen algon men miharu komme haraku mi ada kura hajjuge farduge terege wes mikamuge handanta algon men midani akuramu bunewe gotuga nota sabitu efa gotuga mi jamra hilawkumaki mi mikama guligen he kamekama ve ei ibrahim ge fana mi hofen folo fen wadagatuma guligen ekale fano ekama tayyaro wadagatumu shaytana ibrahim ge fano ariha ais ibrahim ge fano waswas de mase kurikama ve hofen ki ei hagigaten nune egotaka ve sidarikalun katlaba masekke nukura washe ehnama is ibrahim ge fano shaytana ge bas gabule nukura wa ibrahim ge fano hilekum jessevikama bani shaytana gaga den efahu shaytana midiyai ibrahim ge fa darikalun ismail ge faanu ge ariha gosam egota bappa fulu euluwani kale ge faanu katlawashe egota kavese kama ebbase wada nuganna washe den ismail ge faanu se gota hide kun jesse kama bani efahu den shaytana midiyai hajaru ge ariha gosam egota ekam mana korawashe hajara shaytana waswas dinamu ekamana wese kan qabul nukuraba hidai kun jassawa shaytana fasali kon mi kama wani tin jamraaki mi hisabun algondu hituga upede suwalin ay danwala kuriya wadatum kurintu beplu ei miharu ti fenuge wahaka vidalu wiru e fena me zamzam me kiuni kihne begenta ade zamzam kiunu gotaki efen ismail ge fanuge fampul dashun ara feshumu egotaka efen madunuwe ehen kodlafa aratam fenwadagen hajar vidalu kam wani zamzam zamge mane ki hutteshe ehma hajar ehem vidalu ma guligen fenganu matiriwe hane huttun kam wani efahu ekamanage ebasfula vidigin efena zamzam fen kiunu kama riwayatawga asoe efahuga awun men kalefano ga hayapla balalar denga kalefano gefulu bina kuramuga matiori maseke plu kurabun ade hagegatuga mi gefula behe kon awun balalar bunewegatuga ibrahim fano pur kurin gefulani bina kurepa ekam qawaid awun men fenne mane ki foundation awun men huri fenna e bunewegatuga man allah subhanahu wa taala ga murfura malaikatu furata gefulu bina kurabi ehnames nugafanuga tufanuga sabun etangoti foruifa manaki muliya sarhadda fengan bodumu natija kavi me gefuluga asasas geligen diye fahuga man allah subhanahu wa taala ibrahim fana etkan ilham koraba ibrahim fana kale fan darikalu naiku gefulu bina koromuga masekka fette
ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕು ಇಶಾರೆ ಕರುವ ಕಿತ್ ಕುರಾನ್ ಗಮನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರಬ್ಬ ಫತಿ ಅಲ್ ಬಕರಾ ಸೂರತುಗ ಸತೆ ಖತಾವಿಸುನ ಆಯತುಗ ಬೈದ್ ರಫಾ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಅಲ್ qawa'id min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ade miyatuga maane agunum balalar malakale ibrahim faana ade kale fan darikalum khawbage asasege bekalum dan me bina kurabbiye ade bekalum duwa kurabbiye rabbana taqabbal minna hadabras kalako alamen deba faange kiba me kanta da kabul kurabba faande ikat ibnas kalange mula aso odigamba adi den odigamba ras kalange enkam awunmen ورقنا رواية تهوغا ورمنا بيان بفهره تاريخي رواية تهوغا من حقيقة فرطما قفل بنا كربي إبراهيم فانو كما هنس أول من تاريخي معتبر رواية تهوغا بلالار أول من رواية تهوغا غني فرطما قفل بنا كربي آدم عليه السلام بكورين ملائكة بيكالون كما هذا آدم عليه السلام مداغن ويروس قفل أساس وركما هذا كليفان قفل غشاغن طواف كربي كان تاريخ فتهوغا بيان بفا بفهره මේ ආදම ෆානස් ගෙෆුළු ඉමාරක් කුරෙවිත එබස් වහරෙක්ද ආද බයිරිවායතක වාතුන කලේෆානස් ගෙෆුළු මේ බිනා කුරෙවි අදි ඒක කුරීග මි ගෙෆුලා බෙහෙගොතු ඉල්මරෙන් ලියවා හොන්න ෆෙත්තව ලියෆාවේ ආදම ෆානවර කුරීගස් ගෙෆුළු එතාංග හොන්නයිකම මලයික බේකලම් ඒරස් ගෙෆුලා ගෙෆුලා අලුකම්කෝ ඒකන්දත කුරෙවිකම බයිරිවායතක ඔය ඉංගත ඉල්මරෙන් ලියවා දැන් මේ එයා බෙහෙගොතු හදීස් ඔයනොත أبو ذر كيبان رواية فرنا حديث قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 سنة قلت ثم أي قال ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد مي حديث معنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو أبو ذر دنبيه مي بمتيغ مفرطان بنا كوروني كم مسكت توي رسول حديث كروي المسجد الحرام دين أبو ذر ميدالوني دين كم مسكت توي رسول حديث كروي المسجد الأقصى دين أبو ذر ميدالوني مي دي مسكتوك دي مدوغ نوتا مي مسجد الحرام مسجد الأقصى بنا كرما دي مدوغ كتان هرتوي في رسول حديث كروي 40 سنة سالي سهرة دين අනිකස් අබූ දර් මිදන්නවනි දෙන් කොම් මිස්කේතෝයි දෙන් රසූලා හදීස් කරවනි දෙන් මි බිම්මති අල්ගොන් මෙන් කොම්මිතනෙක් ගාස් නමාද කුරුමුගේ ෆුර්සත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඔති දෙවාෆේ එහෙම බිම්මති හුරියාතන කිස් මිස්කි කමුගා වෙගෙන් ගජ්ජේ එහෙම මි ખાસ දෙ මිස්කිතුගේ වාහක මිතාග මි දෙකවනි ඒ මිස්කින් එම ෆුරතාන් බිනා කරවනි آدم عليه السلام زمان وقلنا آدم عليه السلام تكا ملائكة فنوى الله سبحانه وتعالى بنا كربي باي روايته آده هنوتا جميل අද මේ හිසාබ දෙයම අරගොඬ මවලුමාත ටක දන්නවාල බේනු වහකේ බෙන්ගේත ඒ මේ බය මීහු ඉස්ලාම් දින ඛිලාෆ ඉස්ලාම් දින දෙකොළ මීහුන් දක්කාෆා වහකේ එමින් බුණාගතුග ඉබ්‍රාහිම් අලයිහිස්සලාම ඉස්මායිල් අලයිහිස්සලාම් ගෙෆුල් බිනා කරේ වහකේ කි මුහම්මද් කුෆාන් අමිල්ල ෆොල ගෙන්න විදග වහකේ කම ඉංගේත ඒ එමිහුන් ඒ වාහක දක්කාෆ මිවණි මුස්තශ්රිගෝ අරුණු මිකයනි ඒ ඉස්ලාම් දින දෙකොළ මීහු ඉස්ලාම් දින් කියවාගේ නෝනි අරබස් කියවාගේ ඉස්ලාම් දින්ගේ හොන්න කොදි කොදි තන්තන් කොළග හිෆා දමා ඉස්ලාම් දින් හලා කුරන් වල මිමිහුන් වහදක්කම් ගොස්ස වහදක්කම් මෙන්නනි මුස්තශ්‍රීගුන් ඒ මීනායිකි හොලෙන්ඩුග මිහි මීනා ඒ කියනි සුනෝක් හිග්‍රොනි කියා මීනා මරුවෆා වනි නවර්ස්තේගේ 30 හවනහර මීලාදී දැන් මීනායිකි ලීජන් यूनिवर्सिटी अरेबस किया दे उस्ताद इंगद मीना वनी नवास्ते गड्डी हतरोन हरुग अरब गाम तक कुरी दतुरेग ओळवालेग सिरु मक्का वदे आदि मक्का ग मीना दोस कोळक उळफा वाकमस मीना लेफे बोल इंगद मीना लेफ मीना वसवनी मक्का बेगोतु फोते लेफा एफतुग नमक मीना क्याफवानी अमसाल अहुल मक्का नोत मक्का ग होलिवरिंग मिसालत मिमिहुन दावा कोफा वनी मक्की सूरत तगवा इब्राहिम फाना की गेफुल बिना करे बिबानी कम गनेते इंगत आज एकले फानकी एम फरतम अय मुस्लिमुंग तेरेगवा मीहा कम गयस नेते मिमिहुं इशारा में कुरानी कीरत कुरानुगे आयतकं ए ला शरीक लहु व बिजालिक उमिरतु व अन अव्वल मुस्लिमीन मी आयत इंगत दे मिमिहुं वाहदकं मुस्लिम बननी आज एकले फानकी एम फरतम अय मुस्लिमुंग तेरेगवा मीहा कम गस कीरत कुरानुगे नेते एवाहक आयस्व वनी मदनी सूरतुगे एकन्य ದೆ ಮಿಮಿಹು ಮುನಫಾವಗತ್ತುಗ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಫಾನ್ ಮದನಿ ಸೂರತ್ತುಗ ಎವಾಹಕ ಹಿಮನುವಾ ಫೆಮವನಿ
ಮದೀನಾಗೆ ಹಿಜರು ಕುರಬಾಗ ಮದೀನಾಗೆ ತಿಬಿ ಯಹೂದಿಂಗೆ ಎಬ್ಬಾರ್ಲುಮ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಮದದು ಹೋದೆವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಗೇತ ಮಿಹಾರು ಮಿ ವಾಹಕ ಅಡುಹಾಫಿ ಕವanya ಅಡುವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಹಕವ ಸಮ ಕಬೂಲ್ ಕೊಫಾನ್ ಇಂಗೇತ ಎಕೊ ಮೀಗ ಅಸ್ಲು ಅಗುನ್ ಮೆನ್ನ ನೇಗೆ ಕವanya ಅಗುನ್ ಮೆನ್ ಹಮ ಮಗಫುರಿದಿಗೆ ಹಿಂಗಾದನ್ ಎಹೆಂಬೆನ್ ಅಗುನ್ ಮಿ ವಾಹಕ ಮಿ ದನ್ವಾ ಇಂಗೇತ ඒ ඉබ්‍රාහිම් ෆානුගේ යහූදීන්ගේ ෆර්තම කාවකම වාති ඉබ්‍රාහිම්ගේ ෆානුගේ වාහක ගෙනෙවීම යහූදීන් උෆා වාන කමෂා আদি යහූදීන් උෆා වීම යහූදීන්ගේ සපෝට් මුහම්මද් ෆාන ලිබෙන් නුන් හයිය එහෙම මේකෙන් එකලේ ෆාන කුරබි කමකේ මි බොනනි ඉගත ද මීනා බුනෆා ගතුගා සූරත් අස්-සාරියාත් සූරතුල් හිජර් සූරතුස් සාෆාත් සූරතුල් අන්නාම් සූරතු හූද් සූරතු මරියම් සූරතුල් අම්බියා සූරතුල් අන්කබූත් මි සූරතේකි එම්මෙ කුරින් බාවලෙ වෆා සූරතේකේ එකෝ මි සූරතෝගා ඉබ්‍රාහිම්ගේ ෆාන වාහකෙන්නේ තේ අස ද මිගොත මීන වාහ දක්කම ගොස් ඉබ්‍රාහිම් ෆාන ගෙෆුල් බිනා කුරවි වාහකේකි ඒ දොග වාහකේකන් හදම්වක ෆුදේ වරක දලිත දක්කාෆේ එහෙනම් වෙස් මීනක මි වාහකේ ජවාබ දෙවමු ડોક્ટર මොහමද් අස්-සයීද් අල්-වකීල් විදාල ෆවනි මිමිහුන්නකි එහෙම් මිහුන්නන් ඔලවාලිමු කුරින් අමිල නෆ්සවස් ඔලවාලා මිහුන්න ඉංගේත අදි ඒනා මිදක්කාවා දලිලකි බාතිල් දලිතයකේ දෙන් මොහමද් සයීද් අල්-වකීල් ඒග මි හුජ්ජත් නුනේ දලිල්ත මිදක්කනි එහෙනා වනි මක්කී සූරතක තරෙන් ඉබ්‍රාහිම් ෆානුගේ වාහක බයන් කරවවා සූරත zikr noko එකලෙක ෆානුගේ වාහක බයන් නුකරවවා සූරත ගෙනසෙ වනි අදේ කන්නලිගෙන් ඒනා හදාෆවා බොඩු දොගෙක්කමරේ මින් සාබිත වනි අදි ඒ බොඩු ಖಿಯಾನಾತಕ್ಕೆ ಮಿಸಾಲಕ ದೆನ್ ಏನ ದක්වා ಹಮನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫಾನುಗ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ කරවා ಫಾ ಮಕ್ಕಿ ಸೂರತಗ ತೆರೆಗ ಸೂರತ್ ಅನ್-ನಹಲ್ ಹಿಮನೆ ಎ ಸೂರತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ කරවා ಫೆ ಇನ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಾನ ಉಮ್ಮತನ್ ಕಾನಿತನ್ ಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಹನೀಫನ್ ವಲಂ ಯಕು ಮಿನಲ್ ಮುಶ್ರಿಕೀನ್ ದೆಂವೆಸ್ ಅದಿಯಸ್ ವರಗಿನ ಮಿ ಸೂರತಗ ವಾಹಕ ಏನ ಬಯಾನ್ ಕೊಫಾವೆ ಎ ಮಿ ವಾಹಕ ಅಗುಣ ಮಿ ದನ್ನವಾಲಿ ಅಗುಣ ಮೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಒಲ್ವಾಲ ಮುಸ್ತಶ್ರಿಗುನ್ ಎ ಕುರಾ ಮಸಕ್ಕತೈಕಿ ಅಗುಣ ಮನ್ ಎಂಗೆನ್ ಜೆಹೇನ ವಾಹಕ ತಕ್ಕ ವಾತಿ ඉතුර අහමද් ආද අලගොන කොඩේච ඉතුරු කොල්ලාන සෝබකි මි වාහක අලගොන මෙන් දක්කම දායරු ජමීල් දෙම ඉෂාරා කුරේ ෆදා මුස්තශ්රිකුන් අබදුස් ඉස්ලාම් දීනා දෙකොළ තෆාතු හරකත හිංග මුන්දේ අදි ખાસકો යහූදීන් මුස්ලිමුන් ඉස්ලාම් දීනු මුනි දුනියා ඉස්ලාම් දීනුගේ හගීගේ ඔලවාල වරගින මසෙකෙත කොෆවේ ඉන්සානි තාරීහුග හිඟාෆවා එකේකි حادثات بس أولوالا مسيح كوف إنما إكان أولوانو لبين سببكي أرجون منجي مع الرسول صلى الله عليه وسلم باوالي بكيرت قرآن وجا يهوريها واهكتك الله سبحانه وتعالى ورد تفصيل كوني بيان كود دفافة إهما أرجون دانو مولاني مي زبها كوروني كم بيفلك كما ديتريجا إميهم بني تفات أرتا أروافا إميهم جي إميهم ge dari faskol as fami wani ishaq ge faanu dari faskol nasabu emi hom benu wani zabiha ki ismail ge faanu nunka sabit kodde ema rasul ab hadisul qurwafa ana ibnu zabihatain timan kale faana ki de zabihunge dari kaleke ege mane ki ismail ge faana abdullah ge faana enna bas emi hom yahudin hamakuram benu wani زبها كورونو داريكالكي ابراهيم غفانوغي دي داريكالونغي تري اسحاق غفانو كما ميتا الغوندو اميونغي واهكي كي اي حقيقي واهكي نوكا كومس ابر كوركو الغون دانوالانا زبها كورونو بيفلكي اسماعيل غفانو كان هامكودي ورغينا هكيتا كيرت قرانوغي بهوري ادي جمهور علم بري هوريها علم بري بس وني اتفاق وداغم ف زبيها كي إسماعيل غفانو كما مكم جينا دليل تك كيرت قرآنو جا بيان فوي أي قرآنو جا مواهك بيان كفوا غوتا بلايرو زبيها كي إسماعيل غفانو كان إبس أولمن نتي دهوي මිහා හිසාබු මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමාලා වක්වනි ඉරාද කුරවියා අදිවස් මිෆදහින් ෆුර්සතකන් එදෙමු අදි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් සෝබුන් එහුන් තෙරින ෆායදා හුරි මාලුමාත් තක ගෙනස්තවුන් කම්ගේ හින්හම ජෙහුම් බස් ලිබි ගන්නමු ප්‍රෝග්‍රෑම් රෙකෝඩ් කුරි خالد إبراهيم حسين بي الشيخ عبد الله جميل وفدي أرجون علي عبد الله والسلام عليكم